Ngilivusele bahlali emakhaya ngisekhathi se-TSB RCL emalelane lapha basebenzi bashuqa khona lo khulumako lo ngumuziswa kaMabuza Sibongo i-CLO yenkomazi eParliament nginababe lalo representative lebasebenzi ngaphansi kweligatsha leFAO. So utatisho ukuthi ungubani wakabani babe awuvusele. Angibikelele kakhulu kubalaleli nabo bonke labalandzela iMpumalanga Parliament lelo khulumako uZakhele wakaNdlovu first deputy chairperson we-FAO union. Babe kuvusele kafishane ngiyabona kuyashuqa nokuday 4 namuhla kubangelwa yini kuze kufikele ilanga lanamuhla kuze solo ningakakhuluma yini? Umshuco wethu uhambelana kanye nekukhushula kwetimali size sifike la asizange sacala la sicale ngokuthi sicocisane nemcashi kodwa umcashi lelidzingo tethu noma le demands wethu lesiwadzingako wehlulekile kuwamitha kaze safika la singavumelani khona sathola commissioner wahluleka kusilamula waze wafika la sicala khona kushuqa sigodla emandla ethu. Mhlonishwa kunyalo njengoba umnotho umile nami angisebenzi kude lokungenako kuthiwa kutawendeke njani kuya phambili ngoba solo kuyaxoxiswana mara kubonakala kungathi indlela ibonakali kahle ungathini kuloko baba kafishane? Lengakusho ukuthi njengoba uyeva labasebenzi lengoma labayiculako kubuhlungu ukhola imali lencane abasebenzi sithi angehle sakhona kuchubeka sikhicide umkhicido umqashi athole izuzo lenyende ayidle yedwana so lesitakwenza ukuthi sichubeke sishuqe aze alive liphimbo lethu ukuthi nange amadimandi siwabekile sicela ukuthi uhlangabetane nawo lawo madimandi. Baba ngiyakuva ngiyabona bayashuca bayahlabela ingabe la sikhona khona akhona yini manje pheceleti nema-toilet nokwekudla nje kukhona yini for labashuqi labashucako babe ungathini kuleli hlangothi lelo? Iqiniso balaleli emakhaya ukuthi la sikhona khona asinato tinsita letifaka emanti lahlantekile faka phakathi netindlo letincane netinsita leti njengema-toilet paper even nato tindlo letincane lebatibeke khona tikhashane kakhulu la ufika khona sometimes uthola ukuthi awekho tinsita njengama-toilet paper. Babe ngiyabonga kakhulu ngivusele babe sawuvusela babe lishonile kusemini lokhulumako ngumuziswa kaMabuza Sibongo ngaphansi kwenkomazi eParliament njengemholi kambe babe ngathi ngikhuluma nababe bani? Siyabonga baba Mabuza lokhulumako ngisipho Bhembe from AMCO i-deputy chairperson eHlanzeni region. Baba njengoba wena uphethe eHlanzeni region ngiyabona abashuqi bayashuqa la ngemuva bayahlabela kulilanga lesi4 namuhla solo bayashuqa kahle kwentekani baba asosicacesela. Okay baba Mabuza sifika la kulesikhathi lesi sekuthi sizeshuqa ngoba asikavumelani ne-offer lebekwa ngumqashi thina sibasebenzi be-RCL umqashi ubeke 5.4% so thina la besime khona ekuqaleni besime ku-6.5 la sihlulene khona so sathi masihlulana kulo 5.4 nalo 6.5 sabuyele emuva ku-13% initial position yethu. Baba ngiyakubona lokho njengoba senicocisana solo umqashi angavumi kungathi mina nibahlali njengoba nibahlali basenkomazi nemaphethelo nalabanye baqhamuka bombombela la nisebenza nabo i-safety yenu ingakanani nje la phakathi efemini? Njengoba silaba sivalele la ehhokeni baba Mabuza ngeke sithi asikaphephi ngoba vele sila ehhokeni bazivalele ukuthi singaphumeli ngaphandle. Ngibuye futhi babe kuya phambili ngitiphi inyathelo lenilindele ukuthi thatha ngoba nibona ukuthi solo nikhulumile akufinyeleli nize kufikelela inzawo lethi inyathelo ukuthi nize into eshuqa namhlanje la emva kwale kushuqa lokukhona nyalo ngikuphi lokunye lokulinzelekile? Okay lokutawendeka baba Mabuza kusasa kune-meeting ku-bargaining council yawo ma-wage negotiations lapho khona kutabe kuna commission uma ngabe batahluleka ukuthi bahlulane le ku-bargaining council thina siyi-AMCO sithenjisiwe ukuthi President Mathunjwa utawuta-ke le viki letako ngilapho khona sitawube sesikhuluma ngokuvumelana naye ukuthi ngiphi indlela lesiyithatha ukusukela nyalo siye phambili. Babe ngiyabonga kakhulu babe.
Ngibonga igalelo lakho. Ake ngivusele umlaleli ekhathi efemini RCL TSB eMalelane. Lokhuluma naye uMoses Mabuza lo, umphathi wenkomazi eParliament. So ngathi kafishane nje babe, njengoba umela abahlali baphindze babe basebenzi bala ekhaya. Lithini livo lakho ngalo mshuqo lokhona ngoba phela selilanga lesine solosishuqa la ekhaya. Lithini igalelo lakho ba? No, ngiyabonga lo lokhuluma Derek Wakamadonsela, Secretary General we-UWASA, loba phinza abe Head of Communication on the National. Msakati kuliciniso lo lokushoko sina la basebenzi ba exercise emalungelo abo mhlawumbe yokuvakalisa timfuno tabo nekungaphatheki kahle kwabo msakati kafushane asijabuli ngemaholo njengoba wathi nyalo kungu-August nga-April bekufanele sibe sesiyitfolile imali yethu increase nyalo August akutho lena kunye lesikutfolile msakati ngiloko lokubangela ukuthi usibone sila namhla sishuca. Ngiphindze ngibude babe njengoba uthi ngo-April bekumele nithole umkhuphulelo. Lo mnyaka lophelile wona banikhuphulele ma. Ya msakati eminyaka lophelile sitholile akhuphukile amaholo ethu nanoma mhlambe singajabuli ngaloko kepha kulesikhathi sanyalo umcashi ukhombise kungasihloniphi kakhulu nekuhlonipha emalungelo ebasebenzi bethu njengoba ubona nala sikhona khona nyalo asinawo ama-toilet asinawo emanti ekunatha kepha lokho angeke kusivimbe ukuthi sivakalise noma si-exercise emalungelo ethu njengabasebenzi ba-RCL. Ngibuyele phambili njengoba nyalo senihambele igaba lento ihambile enze nifike la kulo mshuqo. Nyalo nilindlela ukuthi kwendekeni kuya phambili ngoba sibuke ukuthi bahlali basekhaya eSouth Africa baqhubeke nemsebenzi wabo. Kepha makumeso bantwana bayalamba ekhaya nemsebenzi futhi awuhambi. Ungathini kuleli hlangothi lelo baba? No, siyabonga msakati. Sifuna ukuveta ukuthi kwanyalo njengoba sikhuluma ema-comrade lamanye bosihlalo bayakhuphuka kubuyelwa khona etafuleni baya eThekwini labalibangise khona labo uchubeka khona baxoxisane sethemba ukuthi mhlawumbe kukhona lebatakubeka umqashi etafuleni bese mhlawumbe singabona kuba khona tinguquko abasebenzi babuyela emsebenzini kepha lokho kusemandleni noma mhlawumbe kutoya ngokuthi yini letawuvetwa namsasa njengoba kuyohlalwa etafuleni ngiloko lesingakuveta kwanyalo msakati. Babe ngiyabonga sisawulinzela umphumela wakusasa mababuya labaphathi njengoba bohlangana asesiyibeke ukuthi kusasa sibe nelithemba nokuthemba futhi kulamadlozi lasiwathumele ayohlangana naleli thimba lemphathi wala ekhaya ukuthi tawubuya nempumelelo lento babe ngiyabonga. Sibonga kakhulu baba. Ngibonga. Enough.